muzehe ukubona ingo zubakwa hano bitandukanye cyane nuko zubakwaga ruguru gute? umukobwa yasabwaga n'ababyeyi ababyeyi bombi se w'umuhungu na se w'umukobwa umukobwa nubwo bavuganaga n'umugabo ariko yavuganaga mu rwihisho iyo abantu batazi biratandukanye. Abubu ubu nyine ab'ubu ngubu bamwe bari gushika nabo batarashika iyo baje gute muzehe? ngo barashaka kuza kureba urugo rw'aho umusore avuka akagera mu rugo. Hari umusore w'umukobwa agakenera kugera kwa sebukwe atarahashaka, biratandukanye. Urumva keraga umukobwa yarasabwaga akagira agasabwa n'ababyeyi, ise w'umwana na se w'umuhungu bakumvikana umwana akagenda abantu bose nicyo gituma ingo nyinshi zirimo zatandukanye. ubu nyine ngo n'umwana ngo asigaye yikwera. Aha wabivuga heki umwana ariko cyane abo hanze bafite ubushobozi bakundanye bonyine akabona umugabo nta bushobozi azayobora ifaranga akazana umugabo wiwe atitwiye, ariko muri izo zose bakora ni naho hari kugira cyane gutandukana. urabona se bitazagira ingaruka zikomeye cyane muri iyi generasiyo yasigaye inaha muri Afurika? zizaba gute? zizaba noneho kwikwera gutyo akabaho umugore wagenda hanze umugabo agasigara nta bushobozi, iriya yashika akazamuterera bene udufaranga tudashitse. atari umuhungu wemejwe n'ababyeyi cyangwa wahuye n'Imana bigatuma ashaka akagira imyaka myinshi kandi yarasezeranye. Bino se byo gukwa inka nyinshi ngo umukobwa umukoye inka 20 cyangwa 18 urabivuga heki ugereranyije na bino bihe abantu barimo banyazwe urabibona gute? Ibyo nabyo bintu biterwa n'abantu bo hanze. Abantu bo hanze nibo bafite ifaranga nyinshi akazikurundaho, kandi nanone ari se w'umwana ntagisha asigarana zose agasabwa akongera kandi zikagenda. Wambwiye wambwiye ngo wabaye mu Bibogobogo, ngahe mbwira inzuzi zo mu Bibogobogo. hariho Kibuye, hariho Bibogobogo, hariho Mutambara n'igabanya uruzi ruja mu Minembwe n'uzora ngahe mbwira inzira uva Uvira umuntu ashaka kuja mu Bibogobogo uca uduhano ucamo. hose hari inzira, ari ukuzamuka mu Rusenda urengera za Kabenge n'iki, ari ukuzamuka Ibaraka urengera muri Bibogobogo n'iki, aho hose hari inzira. uvuye mu Bibogobogo ugiye mu Minembwe muca mu nzira imwe uja mu Gatongo, uja kwa Murima niyo nzira irengera mu Minembwe. none se nidusubira ruguru uzaja mu Bibogobogo cyangwa uzaja mu Minembwe? uzaja mu Bibogobogo gute kandi Minembwe ariyo yabaye kapitale ga? ndakubwira mu Bibogobogo ikintu cyaho cyiza twari tumaze kugeza mbere umuhanda wavaga Ibaraka niho ibuvuye ukamurenge iwacu inzu yanje n'ubu ntibayisenga iracyahari. icyo dukeneye mu Mushasha turakibona, umunyu w'inka urava Ibaraka, imboga zirava Ibaraka, ari inyama nyine, ari inyama, ari injanga, ari ibyo byose biva Ibaraka. kandi ngo abantu bakuru batazajya injanga? abana barazirya nta kibazo, ariko ubu nyine byari bya kera. oya biteza mbere bizajyungura byinshi. kera mu Mushasha twagaga tubitinya ngo abana bazicwa na malariya, ariko kuzamura inka cyane
tuziroza mu mushasha zanywa Tanganyika inkika zibyara n'umwaka kabiri ugasanga wari ufite nk'ikimara mu ijana abana bakiga neza nta karuhanyo ko mu Minembwe bakwaza kwiga ko baraja mu bizame ngo batoye urugenzi ibona umunsi umwe bakika ibaraka ugasobagira sinobasha mu Minembwe no mu Minembwe naho habaye urumva icyiza cyaho amashuri hariya biroroshe biroroshe cyane ariko jeyafi nayo ngo yari isigaye ikomeye jeyafi yo mu Minembwe ngo yari isigaye ikomeye cyane nawe n'ubundi nayo irahari harasa ubuvuzi bwari bworoshe kububona burahari gakuvuga imiti y'ibuvira ibuvira ikavubara bikoro igashika umunsi utaraye harya wambwiye ngo wavuye ruguru ryari imyaka 5 okay donc wavuye ziriya ntambara zabaye muzari kuri smart ko ndakubona nkabona usa neza cyane n'imiti ufite umubiri ukeye kabisa ndabona umeze neza usengera hano se muri Desta none se imisengere ya hano ugereranyije n'iya ruguru urabibona gute none imisengere yose ni ariko ahangaha abagasiza bubaha abakozi kandi bitwa barahamwe abakozi uvuga se ni abavuye ruguru barasengewe cyangwa ni abakozi ba hano abakozi ni abakozi bose kuko basengewe nubwo imihamagaro utari imwe ari umuhamagaro w'Imana waho guhamagaye akagucishije mu nzira nyinshi akaba n'abandi bari kugundira ngo mwasi muri benshi ngo n'ubu nawe nasengerwe yoga n'indi mihamagaro ariko kibumvi ikibazo se kiva kuba bashumba ku bakozi cyangwa kiva ku bakristo iyo ukirebye gute tubabaho ibya 10 se ariko uko kureba iyo habaye iteraniro sinoguhagurutse umusore uhawe ubona ko ndi umusaza udashobora guhagarara wewe byakuvamo kuko tuzira ariko tubaye tutazira jewe ni uguhagarara gutya kugeza nicaye hasi birumvikana abantu banyakivara bagenda baza bubaha abantu bakuru bazabaha intebe bicare abakozi nabo bagasuzugura abandi ngo basengeye hano ngo kibavuye biriya abakozi basengeye hano tibabaha icubahiro bagomba okay mu bijombo wari warahageze se inzoka zari zaratwaye umwanya ni ukuvuga ngo icyaruguru cyose wakigezemo mu Rurambo mu Minembwe mu Mibunda ese wanyu niwe hajya wamwe hajya mu Basita cyangwa mu wowe hajya watwibwira wande murakoze cyane muzehe murakoze ya turakomeje guhura n'abasaza bari hano reka hagarare neza nk'aha ngaha muzehe muri mwaba mwitwa bande uri umusita hano uri umushumba se ndabona hano hari seminere z'abashumba n'abarimu n'abakristo
pasiteri Mm. bavuga n'itorero rya Global Philadelphia. Ah. Ruguru hari hehe se iwanyu? Iwacu hari mu Kajembwe, Mm. Kajembwe kwa Tahiro kwa Rumafu. kwa Rumafu. Mu Kajembwe naho ngo haba inzuzi. Rero haba inzuzi, Mm. haba uruzi rwitwa Kajembwe rukamanuka ruja muri Kanangaranga. Mm. Ni ibihe bintu bitatu cyangwa bine wibuka cyane bikomeye byabaga hariya haruguru? Hariya haruguru twari tuhafite amashamba ahingwa, ubundi kandi tukagira imbeho nyinshi, Mm. ubundi ibyo twahagahingwa n'ibijumba byinshi, ibigori nabyo byaje kuza nyuma ariko byari bihakomeye. Ni izihe mbuto zitatu mwahingaga ruguru? Ruguru twahingaga ibijumba by'indofanyi, Mm. ubundi twahinga ibigori Mm. byaje kuza nyuma nabyo biturutse ku byashenge, ibyo byari biturutse. Ubundi kandi cyane cyane hahingwa n'imbuto z'ikidoho n'ibindi. Mm. Gahunda se yo gutaha bimeze bite? Urabiteganya gute? Gahunda yo gutaha, Ngo hari gahunda zo kwandika abantu b'abasaza bakuru. gahunda turayifite tubonye ubushobozi bwo gutaha. Mm. Ariko baravuze ngo abantu biyandikishe gusa. Mm. Hano ntibirahagera. Abandi bagahagera ndagira ngo ariko uko barabivuga vuba cyane. Amoko atanu y'ibiti yabaga ruguru ni ayahe? Amoko atanu y'ibiti, igiti cya mbere kandi kigira n'imbaho nziza n'umugete. Mm. Nk'uko tuvuga none hariya muri forêt equatoriale, Mm. umugete ni igiti kigira imbaho nziza z'imituku nziza cyane. Icyo ni cyo giti cya mbere. Agasura hakaba n'igiti cyitwa umuregesha, hakaba na nyarubombo. Nyarubombo ni cyo giti gikomeye cyane kuruta ibindi kitaza kibona. Ubundi kandi hakaba n'inendo, ariko inendo izibora vuba, irakomeye ariko izibora vuba. Mm. Udusasa. Udusasa ntituba iwacu cyane cyane, tuba tubereye mu Eh. isi tukamanuka. Okay. Nari nzi ko tubaha ruguru hose. Mm. Imirima hariya mwahingaga hehe mu Kajembwe? Twebwe mu Kajembwe twatangiye kubona imbuto mirere yazanye, tubona gutangira guhinga ibigori. Mm. Ariko cyane cyane twagize duhinga Mm. ibigori byaje kuza nyuma, twahingaga igifu za gahuna, twagize ibigori, ariko twebwe twahingaga ibijumba cyane. Ubundi twanahaha imyumbati ivuye muri Bucece. Mm. Muzehe kuri umushumba, abapasitori ba ruguru n'aba hano wabagereranya gute? Abapasiteri bose ni abapasiteri. Mm. Njye ntabona uvuga ngo umupasiteri wa ruguru ngo araruta uwa hano. Bose ni abapasiteri, ni abayobozi bahamagawe n'Imana, kandi bose barakora umurimo w'Imana. Mm. Ruguru se hari abantu basabaga ngo ndashaka ko munsengera ngo naje kuba pasiteri, ugasanga umuntu uko arabiharanira? Oya, ruguru ntibabisabaga, ahubwo bageze bagutegura, ukagenda bakakugera bakakunyuza mu nzira zitandukanye. Muri metodiste bageze bavuga ngo bakakujarira, bakakujarira, bakakugenzura, bakakureba. Hanyuma rero bamara kubona barakwemereye, bakagushyira ku pasitori nyine. Hanyuma rero wamara kubibaho ukabona gusengera ku Reverend. Niko byageze bigenda. None se mubyakira gute mwebwe abapasitori muva ruguru mwarasengeye mwashika hano mugasanga umuntu yakoze itorero yarangiza rimwe na rimwe kubaheza imirimo bikagora? Twebwe itorero dushikiyemo kuko twamenye Imana, turashika tuhasanga tubaye bakora bakatwakira, kumva ukoresha bakagukoresha, ntabwo twaje kurwanira umuntu, ahubwo bakorana nabo no kwerekana inzira bemeye ko dukorana, tugakorana neza mu murimo w'Imana, turabafasha tukabagira inama, uko niko tuzakorana. Warakoze cyane umusaza, murakoze. Muzehe se ko numvise bakangurira abasaza gutaha ruguru ko igihugu kirimo kiratungana, urabivugaho iki? Gutaha se mwebwe abasore, twebwe
tuba duhanga amaso abasore ariko abasore bavuze ngo barataha natwe twotaha ruguru se mwabaga hagana he? twebwe twabaye mu bihugu Mu Bibogobogo. zone ya Fizi Mu Bibogobogo ndango hariho uduhana twinshi turahari mu bihugu mu Bikiriki. Hano se Nyakivaro hamaze igihe kingana gute? hano twagize Imyaka 5. Urabona se hameze gute ubuzima bwaho se ku basaza urabyumva gute? ntabwo nta minsi hasi cyane Kubera kwicara. umurwayi Mm. Mm. baza amaso nabo barananiwe Gahunda yo gutaha urumva ko bari kwandika abasaza se tukwandike nawe tuzatahe. gutaha sinutaha nsiga umwana ngira umwana wanjye umwana yambaye abuze ngo arataha naje gutaha Ugereranyije ubuzima bwa ruguru ni mu Mushasha urabona gute? oya yezabo hano bwarize cyane Ariko hano hariho abandi basaza mwicara mukaganira. benshi barahari Hari abo mwabanaga i Bubembe bari hano mu Bibogobogo. Barahari. barahari si abasaza hariho ubundi musaza kabandi babiri Ariko abandi Banyaminembwe naho nahabaye nabo barahari benshi kandi nabo urabazi. n'abantu Niki cyiza cyo kuba hano se mu Mushasha? hano se twavuga ngo hari heza twarahunze ariko nta cyiza cyane Ibyiza byose ni ruguru. Asante cyane. hano nta mazi mushasha umeze nk'umushasha kubura amazi Kubura amazi nta nzuzi. Kirere yarakamye. umushakagera gatatu wose birumvikana kabiri ni ikibazo. udafite ubushobozi ufite amata niyo warezwemo n'imirire yaho ibyo kurya turya ni ibintu byo gukoreza bitari ibintu by'imyimerere ubuzima bwa ruguru se n'umwana wanjye navuga ngo dutaha tuzataha reka bivugeho ga nawe gamuheze kano twumva ko avugaga nawe ga atubwire ga nawe ibijanye na ruguru. Witwa ndese? Ruguru mwabaga he? Igakenke mu Banyabyinshi mu Banyakarama. Hano utuye hano hamaze igihe kingana gute? Imyaka 9. Nyakivaro ni ikihe cyiza se cya ruguru wotubwira wibuka? Iwacu byiza byaho byinshi byiza. Icya mbere ni agahewa kaho. Akayaga kaho. Icya kabiri ni amazi meza. Icya gatatu ni ukuntu twagendaga nta kibazo tugataha. Abana bisanzuye naho hano ni ugukingira n'abana ariko iwacu hari heza cyane. Ni izihe mbuto wibuka za ruguru mwageza mujya? Iwacu hari amapera, hari amacungu, n'izo gusa zitatu iby'ubufuka. Iby'ubufuka birahaba iwacu n'izo mbuto zari zihaba n'izuba. Uri hano ufite abana bangahe se? Inyigisho se wari uri hano muri seminari? Wumvise gute se wowe? Numvise neza. Yaradufashije kandi atubwirije neza cyane. Byatunejeje kandi byadushimishije. Kubana nawe ni mwiza. Amazina yawe ni nde se? Amazina yanjye nitwa Nyasabwe Nyabitanga. Ukaba umukobwa w'aki? Umukobwa w'Abanyakarama. Iwacu hari mu Ngoma. Data ni Buntu. Isoko muri Misiri. None se gahunda yo gutaha ruguru bari gukangurira abantu ko bagomba gutaha urayumva gute? Cyane. Cyangwa urashaka kuja muri kiriya gihugu kindi? Gutaha no gutaha. Dukeneye gutaha
kuko ni iby'ingenzi tukajya kubaka gakondo yacu igihe tumaze no kwihahira. Urakoze cyane, turagushimiye kuri Azafu Media ku mwanya wawe.